In die nuus vanaand, 'n dubbelkroon vir Suid-Afrika by die 99ste Comrades Marathon, Gerda Steyn wat haar 5de agtereenvolgende titel inpalm en George Cush wat sy eerste Comrades wedloop wen. Minstens 900 Malawiese burgers is sedert Woensdag van die Lindela Repatriasiesentrum na hulle lande van herkoms gepatrieer. En die nuwe pediatriese kardiologie kateteriseringslaboratorium by die Universitas Akademiese Hospitaal in Bloemfontein maak 'n einde aan lang reise vir pasiënte met hartkwale. Goeienaand en hartlik welkom by die nuus in Afrikaans. Dit was 'n dubbelkroon vir Suid-Afrikaanse atlete by vandag se Comrades, toe hulle beide die vroue en manstitels ingepalm het en boonop nuwe baanrekords vir die opwedloop van Durban na Pietermaritzburg opgestel het. Vir die vroue kampioen Gerda Steyn was dit een vir die geskiedenisboeke toe sy haar 5de agtereenvolgende Comrades gewen het, terwyl George Cush sy eerste titel ingepalm het. Dit was ook die eerste keer in die geskiedenis dat al die atlete wat in die top 10 klaargemaak het, dit in 'n tyd van onder 5 uur en 30 minute gedoen het. As we listen to Max Trimble's cockcrow at the start of the 2026 Comrades Marathon. Vandag was die 99ste keer dat die wêreld se oudste en grootste ultramarathon aangebied is en die 50ste keer dat dit opwaarts van Durban na Pietermaritzburg gehardloop is. George Cush was die eerste man oor die wenstreep in 'n baanrekordtyd van 5 uur 16 minute. Dit was sy eerste Comrades oorwinning. Die 2024 wenner, die Nederlander Piet Wiersma, was tweede, terwyl Mbuti Molo, wat die eerste deel van die marathon voor was, derde oor die wenstreep was. That was the hardest thing I've ever done. I knew when I went for it, it's a gamble, because I could have blown up and people could have caught me, but it worked out in the end. And I'm extremely grateful. I couldn't believe it. When I had a kilometer left, I couldn't believe it. I had to pass the line before I believed it. Al was dit Gerda Steyn se 5de oorwinning, was hy steeds oorstelp. I never thought that I would even win one Comrades in my life. So for me, it's a matter of taking each year on its own. I don't think about counting it up or getting to double digits. I just think about today and then training again for the next one. And if that adds up to double digits and maybe, I don't know. It would be an honor for me, but just being in the moment and living in the moment is what I aim to do. Steyn het daar ook verkneukel oor 2 Suid-Afrikaners van jaar se kampioene is. Die vorige keer wat dit gebeur het, was in 2024. I think that's an amazing achievement to have 2 South African champions. What more can we ask for? This race means so much to us. Not just the runners, but also the supporters, the people who watch it on TV at home on the roads today. It's an inspirational event and something that is so resembling of our nation and how we come together and work together and suffer together and then to come away with 2 South African champions is just amazing. Steyn se tyd was 5 uur 44 minute en 53 sekondes, amper 7 minute vinniger as verlede jaar in die afwedloop. Mbokosi Tsuma van Zimbabwe was die tweede vrou oor die wenstreep in 5 uur 53 minute, terwyl Irwet van Sail derde was in 'n tyd van 6 uur en 2 minute. Meer as 22,000 atlete het aan vanjaar se Comrades deelgeneem. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba is voorlopig geskort hangende die uitslag van 'n amptelike tugproses. Dit volg na sy getuienis voor die Matlanga Kommissie verlede week, waar tydens hy erkennings gemaak het oor sy gedrag wat neerkom op ernstige oortredings van die staatsdiens se gedragskode en departementele beleide. Die Gautengse provinsiale regering sê hy beskou die beweringe in 'n baie ernstige lig en is daartoe verbind om te verseker dat die hoogste standaarde van integriteit, aanspreeklikheid en professionalisme binne alle instellings geld. The Chief Inspector of the Gauteng Traffic Police, Mr. Samuel Mashaba, has been placed on suspension. The precautionary suspension follows his admissions at the Matlanga Commission last week during his evidence, and there emerged allegations of a serious nature which the provincial government of Gauteng has noted with concern.
As a result, he has been suspended from his duties. He will have to undergo a disciplinary process, the outcome of which will be made public at the time when all processes would have been concluded. Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mameloko Kubayi, sê minstens 900 Malawiese burgers is sedert Woensdag van die Lindela repatriasiesentrum na hulle land van herkoms gepatrieer. Sy sê sedert die begin van die maand is meer as 7000 ongedokumenteerde buitelanders in hegtenis geneem vir die oortreding van die immigrasiewet. Kubayi het gepraat by 'n nuuskonferensie van die interministeriële komitee oor immigrasie oor die land se migrasiebestuurstrategie waarby verskeie regeringsdepartemente betrokke is. Sy het benadruk dat die regering nie die land se immigrasieuitdagings ignoreer nie. Since the 1st of January, law enforcement agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. This is a demonstration that government is not turning a blind eye to illegal immigration, and we are intensifying our efforts to bring it under control. In addition to all this work, across the country in the few weeks that we have talked, where marches have started and all that, 143 arrests were effected, including for inciting violence. Die departement van verdediging sê hy oorweeg die lewensvatbaarheid van die herstel- en instandhoudingsprogramme by een militêre hospitaal in Pretoria en of hy nie liewer die projek moet laat vaar en 'n splinternuwe hospitaal bou nie. Meer as R1 miljard is reeds op die renovasieprojek spandeer sedert dit in 2005 begin het. Lang vertragings met die werk en kostes wat die hoogte ingeskiet het gelei tot ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid en die direktoraat vir prioriteitsmisdaad. Albei die instellings het voor die gesamentlike staande komitee oor verdediging in die parlement verskyn. 'n Regeringsprojek wat oor meer as 2 dekades gestrek het en die belastingbetaler meer as R1 miljard uit die sak gejaag het. Over this period, Parliament has repeatedly raised concerns regarding delays and cost escalations. These concerns have been reflected in committee engagements, oversight reports, Auditor General's findings, and forensic investigation. Die hospitaal bedien die land se weermagpersoneel, maar is net 40% operasioneel wat veroorsaak dat baie dienste uitgekontrakteer moet wees. And for a department, as we saw last week, for a department that has very little funds left to actually work with after salaries is paid, the medical outsourcing just eats further into its budget. And more so now with military veterans also being catered for by one military hospital. Die adjunkminister van verdediging en militêre veterane, Bantolamisa, het 'n moontlike scenario voorgestel. The department has had to confront an important question: whether continued refurbishment of an aging facility remains the most sustainable and cost-effective solution, or whether a new military hospital would better serve the operational and healthcare requirements of the SANDF into the future. LPs het ook hulle kommer en frustrasie uitgespreek oor daar steeds nie gevolgebestuur toegepas word teen amptenare wat betrek word by oortredings nie. Hulle sê hulle het in Mei 2025 dieselfde besware gelig, maar dat daar nog geen werklike optrede was nie. Die komitee het 'n vorderingsverslag versoek oor tug en aanspreeklikheidsmaatreëls teen amptenare wat in die forensiese ondersoek geïdentifiseer is. Eybre Babie, SAIK nuus parlement. Meer nuus volg net hierna. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die departement van onderwys in Gauteng het bekend gemaak dat nagenoeg 5000 voorvalle van geweld by openbare skole in die provinsie in die afgelope 5 jaar aangemeld is.
Meer as 4000 voorvalle van vandalisme en meer as 400 voorvalle van seksuele wangedrag is ook aangemeld in dieselfde tydperk. Die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê hoewel die syfers kommerwekkend is, takel hulle toenemend geweld en misdaad in skole. Meer as 240 skole in Gauteng is as hoë risiko skole geklassifiseer weens toenemende geweld en misdaad. In die jongste tragedie is 'n 18-jarige graad 10 leerling van Mogome Sekondêre Skool in Bram Fisherville in Soweto met 'n panga doodgekap. The overall trend demonstrates that violence, vandalism, substance-related incidents, and learner misconduct remain significant challenges that require continued collaboration between schools, parents, communities, and law enforcement agencies. Die Gautengse Departement van Onderwys het intussen 'n studie na misdaad en geweld in skole regoor die provinsie gedoen in 'n poging om die kwessies aan te spreek. The study found that school safety challenges were often linked to broader community conditions. Key concerns identified included gang-related violence, bullying, substance abuse, the availability of drugs and alcohol around schools, sexual harassment, vandalism, theft and criminal activity within surrounding communities. Die provinsiale onderwysdepartement het verskeie benaderings in werking gestel in 'n poging om veilige leeromgewings te skep. The department has also invested in technology-enabled safety interventions. CCTV systems have been installed at 606 schools across Gauteng as part of efforts to strengthen monitoring, improve incidents detection and support preventative approach to school safety. Mahile sê die departement sal voorkomingsprogramme, bewusmakingsveldtogte en ondersteuningsdienste verskerp om die hoë getal gewelddadige voorvalle in skole te stuit. 4 jong mense gaan hulle debuutromans tydens Jeugmaand in die Noord-Kaap publiseer. Die werke van die jong skrywers is in die lewe geroep met die hulp van die Noord-Kaapse Departement van Sport, Kuns en Kultuur. Die doel is om 'n kultuur van lees, opvoeding en storievertelling onder jong mense te bevorder, terwyl die nalatenskap van die 1976 jeug wat vir gelyke onderwysgeleenthede in Suid-Afrika geveg het, ook vereer word. Dit het Danielson Manu 11 maande geneem om sy debuutroman The Cursed Kingdom uit te dink en te skryf. Eers met pen en papier en later op sy selfoon. Hy sê hy is opgewonde om gepubliseer te word. Die koning en sy manne en al die koningmense in die koninkryk was gestraf deur 'n weerlig en hulle is nou 'n wilde diere. En hulle jag in die wilde vir die mense wat uit die koninkryk gehardloop het en dit is basis waar die storie oor gaan. It was a bright and sunny morning in the farm. The sky had fluffy clouds that drifted across the land. Dit is Kabelo Maratwe se tweede boek wat die lig sien met die hulp van die program. Dit het 11 jaar geneem om die kinderboek Die Avonture van Zizi en Ho-Ho op swart en wit te kry. Hy sê hy wil bydra om 'n nuwe generasie kinders lief te maak vir lees. I've been doing work for the past few years on early grade reading, and publishing children's stories is working towards that vision where we find kids who better read and read to comprehend what they're reading. Ons wil net bewusmaking en ons wil hê dat mense moet begin lees, kultuur van lees in ons mense kry, kinders wegkry van social media en nou. Al die boeke sal in biblioteke reg oor die provinsie geplaas word. En dit lyk asof daar geen skrywersblokkasie is vir die nuwe skrywers nie, aangesien die meeste van hulle reeds besig is met hulle volgende avonture. Ulrich Hendricks, SAK-nuus Kimberley, Noord-Kaap. Kinders wat met gekompliseerde kardiovaskulêre toestande in die Vrystaat gebore word, sal nie meer honderde kilometers ver hoef te reis om toegang tot gespesialiseerde behandeling te kry nie.
Die Universitas Akademiese Hospitaal in Bloemfontein het 'n moderne pediatriese kardiologie kateteriseringslaboratorium bekendgestel. Dit is die eerste in sy soort in die provinsie en sal toegang tot lewensreddende prosedures verbeter, verwysings verminder en gespesialiseerde gesondheidsorgdienste vir kinders reg oor die provinsie bied. Vir baie families verteenwoordig die fasiliteit meer as net nuwe toerusting. Dit beteken hoop. Die nuwe laboratorium is toegerus om gevorderde diagnostiese en ingrypende kardiale prosedures uit te voer. In die vroeë jare kon ons slegs omtrent 20% van ons kateters as intervensionele kateters, so dit beteken kateters waar ons sekere prosedures op die kinders doen sonder dat hulle hoef teater toe te gaan, maar hierdie laat ons nou toe om baie meer kinders te help, sodat hulle nie chirurgie hoef te ondergaan nie. Volgens die Vrystaatse Departement van Gesondheid vorm die projek deel van groter pogings om gesondheidsorginfrastruktuur te versterk en dienslewering reg oor die provinsie te verbeter. One of the other important investment that we made as a department is to invest in transportation of our patients, whereby we are, procuring about 103 patient transport, including ambulances, so that we are able to transport patients. Die nuwe fasiliteit sal ook bydra tot werkskepping en vaardigheidsontwikkeling. I'm working towards concluding an agreement with an organization that's going to assist us to place the interns as medical technologists in our province, so that we then have internal capacity to maintain equipment like this. Volgens die owerheid behoort die laboratorium talle gesinne die moeite te spaar om met hulle kinders na ander provinsies te reis om gespesialiseerde behandeling te ontvang. Bafana Bafana is vasbeslote om beter te vaar in hulle volgende 2 groepwedstryde by die FIFA Wêreldbeker na die afgelope week se teleurstellende vertoning. Bafana Bafana het met 2-0 teen die mede-gasheer Mexico verloor in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker in Mexico-stad. SAFA se nasionale uitvoerende komitee-lid, Pubi Govindasamy, sê die span se hoofdoel is om vir die eerste keer na 4 pogings na die tweede ronde van die Wêreldbeker deur te dring. I think for all of the teams it's challenging because the travel is quite heavy. But I'm sure they've done enough in Africa. Most of the players have been playing in Africa for their clubs. Sundowns, Pirates, Kaizer Chiefs, all of those clubs. So the players are used to it. So this is nothing unusual. And I'm sure that the event, because of the magnanimity of the event, they will do well. I'm sure it won't be a problem for them. Bafana Bafana se volgende FIFA Wêreldbekerwedstryd is eerskomende donderdag 18 Junie wanneer hulle in groep A teen Tsjechië in Atlanta in die VSA te staan kom. Die wedstryd skop om 6:00 Suid-Afrikaanse tyd af en sal in die Atlanta Stadion gespeel word. Engeland se Wêreldbeker voorbereiding is steeds op koers ondanks die diefstal van hulle toerusting op pad van Florida na Kansas City in die VSA. 2 verdagtes is reeds in hegtenis geneem terwyl die polisie die diefstal ondersoek. Volgens die spelers is die gesteelde balle en skoene intussen teruggevind. Die span is slaggereed om Woensdag hulle Wêreldbeker veldtog teen Kroasie in Dallas af te skop. Dankie dat jy vanaand saamgekyk het. Ek wens jou 'n mooi en warm week toe. Totsiens.